Ekitabo ky'efumu eshura ya kana omugisha oguheebwa abanyabwenge. Bana banje mugume mutege amatu okwegyesa kwa shwimwe kandi mukuteho omutima mubone kugira okwetegereza. Ahabw'okuba nimbaha ebiragiro birungi mutarireka okwegyesa kwangye. Kunabiire ndi omwana ndi hamwe na taata ndi omwana orikworoba kandi omwe wenka ahari maawe taata akanyegyesa yangira ati omutima gwawe gugume guhamye ebigambo byangye oyorobere ebiragiro byangye obone kugumaho. Otaryebwa ebigambo by'omu kanwa kangye kandi otaribireka, gira obwengye gira okwetegyereza. Otaribureka nibwo burikugumyaho, obukunde buryakurinda. Obwengye n'ekintu kikuru, gira obwengye. Ebyotungire byona obisheruze okwetegyereza. Obusingize munonga nabwo buryakutunguura, koribumbatira buryakuhiisa ekitiinisa, buryakujweka eihunde rirungi aha mutwe kandi bukuteho ekirunga kirungi. Mwana wanje hurira ebigambo byangye kandi obiikirize, emyaka y'amagara gawe ebone kuba mingi. Nkakwegyesa oku oratunga obwengye nakuhabura emihanda egororokere. Omu kugyenda kwawe torisibaaza kandi koriiruka toriteera nsibo. Hamya ebyoyegyesiibwe otaribireka, obirinde ahabw'okuba nigo magara gawe. Otaritoora akahanda k'enkozi z'ebibi kandi otarigyendera omu muhanda gw'abantu babi. Ogume ogwetantare orekye kugurabamu, ogwehuzye ogumizemu. Ahakuba bo kuba batakakozire kibi tibagwejegyera, kuba batakateerize muntu nsibo babura oturo. Ahabw'okuba barya ebyokurya by'obubi kandi banywa viinyo y'okunyagisa abandi amaani. Kwonka omuhanda gw'abahikiriire ni nk'omushana gw'omu kasheeshe ogumizamu nigwaka kukahisya omu ihangwe. Omuhanda gw'ababi ni nk'omwirima ndindindi tibamanya kibateeza ensibo. Mwana wanje t'omutima aha bigambo byangye otege okuta ebindi kukugamba. Otaribireka bikakuruga omu maisho obigumye aha mutima gwawe ahabw'okuba n'amagara ahari abo ababizoora kandi n'omubazi aha mibiri yaabo yoona. Rinda omutima gwawe okukira ebindi byona ebyorikurinda ahakuba nigwo gurugwamu enshoro z'amagara. Yetehare akanwa karikugamba eby'okwehabagiza kandi n'ebiganiiro ebirikuhabisa byetehare. Shoronzya amaisho gawe gareebere kimwe omu maisho kandi ogahamizeyo kimwe. Yetegyereza ahu ebigyere byawe birikuraba obwoni bw'emihanda yawe rihama. Otarigwera aha rubaju rwa buryo naro rwa bumosho ihe ekigyere kyawe omu bubi.